Pemirsa kewentenan lu selami pemargin upacara karya puja wali ngusaba kedasa ring pura ulun Danu Batur desa adat Batur Kintamani keolah dados pupuk. Antuk selanturnya ni pacang keanggen pupuk ring wewidangan irika. Sekadi kauningin pengolahan lu puniki pindah ke pemargi kaping ke pertama kelaksanayang. Kraman Desa Adat Batur Iketut Setia Sabta Mausang pengelolaan lu ring pura ulun Danu Batur puniki kemargiang beperkanti sarang Yayasan Puri Kawan Ubud, Universitas Mahasaraswati dan Pasar Miwah Pertamina. Sedurungnya nih lu inucap kapupulang raris kapilah. Soro lu organik merupa sisan Banten, canang, daun, miwah sanitiosan kaolah dados pupuk. Raris lu soroh anorganik kapupulang ring asiki genah. Kawohin pengolahan lu organik ngawigunayang piranti mesin pencacah. Antuk selanturnya nih kecampur cairan E4 tur kesimpen selami kirang langkung dasa rahina. Rahina lu sane kaolah kantos dasa karung utawi makata 100 kg anutin kahanan mesin. Ring pengolahan inucap dosen Universitas Mahasaraswati Mausang wenten dasa diri mahasiswa saning wantu nyabran rahina kawawen kali diri saking Kramo Batur. Kantos mangkin pupuk sanika asilang saking pengelolaan lu dawa karya ngusaba memargi kantun kasimpen kuentenannya ni wenten aton tur sampun kabungkus ngangge karung. Kerencanayang di Sadat Batur paca ngawigunayang pupul inucap anggen pupuk tanaman ring lahan duen desa adat. Dayu Swasrina Bali Pos.